تشتê herî balkêş li Rojavayê Kurdistanê pirbûna bazaran alavên navmalê yên bikarhatîne û şopa welatiyan li vê bazarê zêde bûye. Ew jî ji ber erzanbûnê û nepeydabûna alavên nû. خودي غرادي مستعمل دكرين باعتبار وضع تعبانه ريا شاحنه زحمت بويه دولار بها بويه دولار شور فرصه استغلال دكن يعني تجار جي ليت قرن تناسكر عالم وضعي وان تعبان تنس ما زات تكرن غراد نفي قيمته سوق بهاي غرادي نه ناين كرين Alavên vê bazarê bi piraniya xwe yên xelkin ku koçber bûne. Ew jî ji neçarî wan bi nîvê nirx didin van bazaran. هاكي في مستعمل تبدا اي عالمنا وج دركتن جدرفه وغرادي خو هنكا فروت وهنك جي دركتن جدرفه غرادي خو المالي هشتن بس نهاكي ديتن وضع بردوام دك وضع طولي افصالك دوس السي شار يقول ور استقرار بو نهاب اهلي خور تشتغلي مرفي خور تشتغلي بغرادي ما هي بفروشن يعني برقو دبينن دبي يعني وضع مطول براستين Beriya krîza Sûriyê, alavên navmalê hinekî bihsanî dihatin kirîn. Lê niha pêştaq hatine ser. û welatî ji destengî berê xwe didin alavên kevn. بري عالم فقير بون تشكي وان تنبو وبهاتنا يعني مالك بكريام 150 حزاري قال لك بعد 2 حزاري مالك خد كامل عندنا جبرادش فرنغازي جميع يعني ملتزمات مالي كامل تكرين انا تهر براداك بكر حقي يعني براداك نقل لك وي نربا برينه يعني ب 150 حزاري برادة تبينه الجماعه علمتنا عالم فقير يعني جبر فيها عالم جباري مار يخدم مازاتا يعني تفيها ويشتكي يجي يعني تفقي افانا هين ارزان ترنجي عالم نكار بكرنج برب كسر تناي Pêdiviyên malê yên sereke bi alozî û zehmetî tên bi dest xistin. Ev jî yek ji encamên vê krîzê ye. Li Rojavayê Kurdistanê gava tu bixwazî xaniyekî ji xwe re veke. Tu neçar dibî. Berê xwe bidî bazara alavên xaniyan yên bikarhatî. Ew jî ji ber nepeydabûna alavên nû û buhabûna wan. Îvan Hesîb Rûdaw, Hesekê.